Fil-fosos tal-Furjana dejjin l-aħħar tħejjijiet biex l-erba' filgħaxija ssir it-tmien edizzjoni tal-Isle of MTV. Folla ta' iktar minn 25,000 ruħ mistennija tisfen u tiddeverti għad-diski ta' artisti ta' fama internazzjonali. Enrique Iglesias, Nicole Scherzinger, Dizzy Rascal, il-kantanta tal-pop Kisa u DJ Hardwell huma l-artisti magħżula għal din is-sena. Lejliet il-kunċert kellimna mal-Viċi President Eżekuttiv tal-MTV, Bruce Gilmer. It's incredible, yeah. I mean, it's a huge run, 8 years in a row in one location, and you know, we hope for many, many more. It's one of the longest standing events, not award shows. That is, the award shows tend to have you know, quite a run, but as far as concert-driven events, this could be one of our longest running. Minnaħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis qal li dan l-avveniment ipoġġi l-Malta fuq il-kalendarju mużikali. Dan qed jgħinna nipprovovu l-Malta f'niċċa partikolari illi huwa l-industrija tal-entertainment, illi jiġi turist illi wkoll ħares lejn Malta mill-aspett tad-divertiment. Għal din is-sena l-Isle of MTV stidnet ukoll artisti u bands Maltin biex jitlu f'kompetizzjoni ta' Battle of the Bands u dik magħżula hija Funk Initiative. 18 il-ġurnalist u fotografu minn pajjiżi differenti fosthom l-Ingilterra, l-Italja, Franza u l-Ġermanja se jiġu Malta biex jippromuovu dan il-kunċert. Dan il-kunċert imbagħad jixxandar fuq l-istazzjonijiet tal-MTV fl-ewwel ta' Awwissu madwar id-dinja kollha.